ушул алтын ушул жерде азыр сакталып турабы же колдонулуп кеттиби? Still there. Көрсөк болобу? They can look at the container it's in, but not at the gold itself. But they can see all the markings and everything. Алтын өзүн эмес, ал контейнер ичинде пломба. Мы можем сам контейнер показать. It's in a bag. Чистан ичинде да. А пломба кимдики? I can still buy KFC or No, it's here. It's here. No, it's here. Who sealed? Yeah, you can see. Who sealed these containers? Who sealed it? The prosecutor's office or your? Пломбаны ким баскан? Прокурор басканбы же? Это их работники. Ошол 2010 жылдын 8 сентябрынан бери ушу башкы прокуратура тарабынан бирөө бир келип мындай кызыгып ушул алтынга жатабы жатпайбы деп же сиздерди чакырып бир сурадыбы? Сураган жокпу? since that period, has anyone from the prosecutor's office asked about this gold? Only not since it's been in the vault. No, they gave me permission to bring it back. I was questioned by the prosecutor's office, and there's no further action being taken. That was it. Бул жака келди, ошондо эле суралган дейт, сурак түзүлгөн. Ошондон бери эч ким сурайлап. Эми токтоп туруңуз, мындай койсоңуз мындай. Билл Грейтке 8 сентябрь 2010 жылы кол коюп туруп, мынакей старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Кыргыз Республикасы Дононбаев тапшырган муну. А кандай анан 2011 жылдын февралында опечатать этип атасыңар бул? It was given to you in September 2010, and how? I don't remember. Don't remember. Siz 8 сентябрь 2010 жылы кол коюп атпайсызбы? So you signed on. I said I don't remember. I don't know any problem.